Ćao Šećeru, šta imam danas za tebe? Jednu fantastičnu kuću za 199.000 Kirchberg an der Pila. Mi smo blizu San Pöltena, ovdje imaš 55 kvadrata terase. Imamo sve zajedno 10 stanova, 3 stana su sad, ili 3 kuće su sad slobodne. Preko puta vidiš, tu su ti te kao štatkela, imaš lagabere, znači možeš svoj klupa da spremiš, spakuješ. Gore su ove fotovoltaik anlage, znači s tim se greje, ima naravno i luftterme pumpe. Znači zgrada je sa 2013 godine građena. Kako vidiš, ovo je sad, mi smo na ćošku, imaš 83 kvadrata bašće i dole malu terasicu. Fantastičan pogled u prirodu, a zapitaš ko ovo voli, jer je stvarno jako opuštanje. Mi se sad nalazimo u zadnjem spratu, znači u potkrovlju. Ovdje imaš jako puno svjetlosti, prozori su sa 2 stakla, imaš svudove šalozine, izlaz na terasu. Kako sam rekla, 2013. godine građena je. Imaš tu na lijevoj strani toalete sa umivionikom. Imamo sve zajedno 3 toaleta. Za kuću ti prepada po kući jedan auto-abstellplatz, znači parking. Ovdje imaš 3 sobe, znači gore je jedna velika, kako sam ti pokazala. Ovdje se nalazi eventualno za dječja soba ili za roditelje, kako hoćeš. Kako vidiš, jako, jako svetlo, sa puno prozora, jako helija. Dalje se nalazimo u kupatilu sa ovim umivnikom i sa kadom. Imaš tu isto toalete, kako sam već rekla, kuća ima 3 toaleta, nemate dole podruma, radi vode, ali hvala Bogu nije bilo nikad ništa. Dalje dolaziš isto do dečje sobe ili office. Znači 3 spavače i dole imamo primaču sa kuhinjom